Plavo pozorište je u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom od 12. do 16. oktobra 2020. godine u Beogradu održalo radionicu pod nazivom Rituali inkluzije, u kojoj su učestvovale mlade osobe sa različitim vrstama hendikepa i mlade osobe bez hendikepa. Radionica je imala za cilj osnaživanje i inkluziju mladih osoba sa hendikepom, korišćenjem metoda savremenog pozorišta, kao i senzibiliziranje mladih osoba bez hendikepa za pitanja sa kojima se suočavaju njihovi vršnjaci sa hendikepom. Celokupan projekat je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Zapravo, socijalna inkluzija je ideja najpravednijeg mogućeg društva i ona je bukvalno razvijena na osnovu socijalnog konstruktivizma, znači malo filozofski, u traganju za tim kako bi društvo bilo najpravednije. Iako dominantno se kod nas prepoznaje kroz položaj osoba sa hendikepom i položaj romske nacionalnosti, zapravo socijalna inkluzija ima mnogo širi kontekst. Ona predviđa da svaka individua, kada se nađe u nekoj grupi, ima mogućnosti da ima podršku, da ima jednake uslove korišćenja tih prilika ili aktivnosti u toj grupi. Ja da sam direktor VHS-a, ja bi uveo recimo normu. Morao bi svaki službenik katastra referent u roku od 20 predmeta da reši oko dana. Službenici imaju ograničen broj stranica koje mogu da koriste, a i te stranice mogu da budu i numerisane. A sa druge strane, kako postavite stranicu, ona može da bude u portretu ili landscape-u, možete da crtate tabele, ali možete... Inkluzija polazi od pretpostavke da određene grupe ljudi u društvu nemaju jednake mogućnosti i prilike. Odnosno, polazi od toga da je čovjek jednostavno sve oko sebe izgradio ili sagradio na osnovu njegovog prosjeka. A kada postavimo prosjek, imamo odstupanje. Zamislite da kada smo spoređali ovu vrstu i da kažemo ajde odstranjujemo kome šta više, po visini, da bismo dostigli prosjek. Nekoga bismo od vas morali da razlačimo, a nekoga da kraju. Svaki bi nadržao laki. Pa da. A socijalna inkluzija zapravo predviđa da postoje različiti vidovi podrške za različite grupe ljudi, kako bi ti ljudi bili ravnopravni i aktivni u društvu, odnosno u određenim društvenim oblastima. A recimo, ako bih vam rekao da su prepoznati recimo studenti roditelji kao neko kome je potrebna podrška u visokom obrazovanju. I oni su korisnici socijalnih, jer razumijete. Onda studenti koji su zaposleni, i njima treba podrška. Podrška u smislu drugačiji raspored, da bude usklađen sa radnim vremenom, kako god. Tako da, nažalost, kod nas je socijalna inkluzija samo dobila kontekst značenja u etiketiranju najviše osoba sa hendikepom i pripadnika romske nacionalnosti, a da zaista nema razloga za to, odnosno s jedne strane postoji razlog, jer se oni, te dve grupe se najčešće pominju u kontekstu neophodne podrške kako bi se poboljšao njihov društveni status,
ali sa druge strane socijalna inkluzija zavisi od društva do društva. Motivacija za učešće u ovoj radionici mi je bila to što još uvijek imam problem da govorim pred ljudima, problem sa javnim nastupima, a kao predstavnica udruženja trebalo bi da te stvari prevaziđem. Tako da sam mislila da bi mi ovo bila zgodna prilika da se oprobam ovako nečem novom i da se oslobodi nekih svojih strahova. Idemo. 3, 4, sad. Plavo pozorište se u svom radu bavi traganjem za dubljim nivoima ekspresije i komunikacije, otkrivajući pozorište kao mesto ličnog razvoja i mesto ljudskog iskustva. Ovaj rad pruža mogućnost mladim ljudima da prevaziđu lične opstrukcije, kao što su strahovi, stid ili predrasude, koje opterećuju ljudsku komunikaciju čak i u svakodnevnom životu, i na taj način afirmišu svoj kreativni izraz i osnaže se na polju javnog delovanja. Plavo pozorište nudi mladim ljudima jednu viziju teatra, kao mesta komunikacije i prostora otvorenog uma, u kome se mogu izraziti neke važne stvari o sebi i svetu koji nas okružuje. Zamiriš se na jedno oko, zamiriš se u sredu, u svaki ugao. Pogledajte da nema ekšera, da nema gobova, da nema kukavičkih jaja. Čučin treba da skoči. Skoči se visoko, visoko, visoko do navrh samog sebe. Odatle se pade suncećinom, danjima se pada duboko, duboko, duboko do dna svog ponora. Ko se ne radi param parčav, ostane čitav i čitav ostane taj igra. Danas dan je divan dan, divan dan, divan dan. Svima nam je rođendan, rođendan, rođendan. Živeli, živeli, izračni nam bili. Živeli, živeli, izračni nam bili. Izračni nam bili. Živeli, živeli, izračni nam bili. Živeli, živeli, izračni nam bili. Danas dan je divan dan, divan dan, divan dan. Sreća, sreća, rođendan, rođendan. Idemo svi da skinemo ovaj stari. Ostao dok se moje srce nije očistilo od svake vezanosti za stvari ovoga sveta.
socijalna inkluzija, naravno tu se vidi nivo svesti društva, a koliko može da se predvidi različitih vidova podrške, odnosno socijalna inkluzija zahteva pluralizam. I razlika između nekih drugih koncepata, verujem da ste neretko čuli za sintagmu društvena integracija ili da se neko integriše. Ne znam koliko vam je intuitivno da li možda imate ideju koja je razlika između integracije i inkluzije. Objektivno Srbija, kada je u pitanju položaj osoba sa hendikepom, nije dostupna ni neki razvoj nivo integracije, a dobila je zadatak da razvija socijalnu inkluziju, zapravo, to je nije dobila i zadatak, jednostavno, socijalna inkluzija kao planetarna vrednost je prepoznata kao nešto što je neophodno za razvoj društva. Razlika je da što kada govorimo o integraciji, mi pričamo o tome da neke ljude malo osnažimo, popravimo, pa ih onda uključujemo. Da. A inkluzija znači odmah ide u društvo, ali to društvo ima podršku za njega, a kako taj dečak ne bi recimo bio isključen. Koristimo termin hendikep, jer etiologija reči potiče iz srednjeg veka i zaista veže ruku i kapu, ali ne u kontekstu prošenja i ne u kontekstu milosrđa, već u kontekstu izjednačavanja uslova, jer ljudi nisu imali novac kao sredstvo plaćanja, a imali su potrebu za razmenom. I u toj situaciji su ljudi određivali nešto što je bila, nije ni vaša, nego neka društvena interakcija, gdje bi nekoga odredili kao sudiju, kao aktera, a svako ko je imao višak predmeta, želeo i neki drugi je to donio, i onda bi taj sudija, odnosno arbitar, te predmete stavljao u kapu, ili simbole tih predmeta, i kada bi izvadio dva predmeta u koji su uradljeni, on bi određivao koliko vlasnik jednog predmeta koji ima manju vrednost treba da doda u visini nekog drugog predmeta ili tog istog, da bi ta dva predmeta bila jednaka u radnji, odnosno u interakciji. I otuda hendikep, znači, ali u tom kontekstu predmet oka. I sad... Život je jedan nedosadni usanj, u tome se krije njegova lepota. Kada bi Bog na trenutak zaboravio da sam ja samo krpena marioneta i podario mi tračak života, zaljubljenih u ljubav. Sanjao bih više, spavao bih manje. Shvatio sam da za svakih 60 sekundi koji provedem u zatvorenih očiju, gubimo jedan trenutak svetlosti. Rekli su mi da nemam osjećanja i da ih nisam htjela pokazati. Rekli su da sam ljubomorna jer sam iskrena i ne znam lagati. Pričali su da sam uobražena jer sam bežala od pogleda zlih. Rekli su da ne znam voliti jer nisam voljela njih. Ako ima svoj život ispod ovog neba, niko od njih me nije upoznao, a mislim da ni ne treba. Jaka ta kolektivna presija, suviše jakan taj kolektivni moment, nema mesta za individu u ovom društvu. I ja mislim da bi trebalo raditi od malena na podizanju svesti o individualnosti, o slobodi izbora, da je sve okej dokle god ne povređujemo ljude oko sebe, jer na neki način rad forsirati ideju slobode, slobodu u društvu, svakome da može slobodno da bira svoj put, da izražava sebe. Smatram da bi trebalo u školama to da vršnjaci malo upoznaju jedne druge, a ne da ako si drugačiji da te odmah izbjegavaju,
diskriminišu. U zemlji Srbije danas se ne zna da li je gore ako si slabovida ili slepa osoba ili ako si žena. A ako si jedno i drugo, pa tim gore tragedija ti ne gine. Vozi slepa ili slabovida žena i još hoće da bude samostalna, to je strašno, to niko ne može da razume. Ne znam da li je gore sa porodicom ili sa društvom kao širom celinom. Tu niko ne veruje da možeš da budeš samostalna i da možeš da funkcionišeš samostalno, da se krećeš. Ljudi su odmah spremni da osuđuju druge, iako ga ne znaju, ali opet na osnovu boje kose, kože i ostalo, samo da diskriminišu i kao on se ne uklapa u naše društvo, nije isti kao i mi, ko je Naš grad je mnogo nepristupačan po mnogo čemu i znamenitosti. Ako, na primjer, neka osoba hoće da ode negdje u kolicima, ne može da ode upravo zato što je nepristupačan. Upravo prevoz. Osoba koja u kolicima ne može da uđe u autobus upravo zato što je u kolicima. To tako ispada sad, jel te, u našoj državi, jel niko na to ne gleda, niko ne gleda malo širu sliku, nego svi misle, ona je u kolicima, ne može da uđe u autobus i to je to. Kako treba prići slepoj ili slabovidoj osobi, treba da dođeš da kažeš lepo da li je potrebna podrška ili pomoć. Ja sam tu, moja ruka, evo ovde je, dodirnete slepu osobu po ruci i onda ona zna da treba vas da uhvatite za ruku, a ne vi nju. Učenici su me diskriminisali. Ti si drugačija, kako tu izgledaš, retardirana si i tako da. Smatram da bi trebalo roditelji da više uče decu da prihvataju razlike.
inkluzija i zbog toga i utopija. To sam rekao na početku, ona ima marketing utopija je tera društvo, odnosno zahtjeva od društva da se konstantno razvija, da ima razvijene servise podrške, da se osoba koja ima, uslovno rečeno, otežavajuće okolnosti u bilo kom pogledu, makar ekonomskom, ima neki sistem podrške koji postoji u društvu i na koji će da se osloni da na taj način ne bude isključen iz društva. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Ja mislim da je veliki problem malograđanštvine u srpskom društvu. To su, mi uglavnom činimo društvo ljudi koji su došli jedna, dve generacije sa sela i tu vladi taj seoski mentalitet. Tu jednostavno svako zaviruje tuđe dvorište i ljudi su vrlo ljubopitljivi i ne daju prostora za intimu drugim osobama oko sebe. Taller than the tallest tree, that's how it got to feel. Duboko zove nas opora. Ko se ne razbije parapata, ko ostane čita pusta, ta igra. But when somebody needs you, it's no good unless she needs you all the way. Through the good or lean years, and for all in the between years, come what may, who knows where the road will lead us, only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. Ovo je bilo novo iskustvo za mene, u smislu da je u početku pogotovo bilo potpuno izvan moje zone komfora. Ja sam imala recimo taj osjećaj uvek kad treba da dođem, ne ide mi se, ali kad dođem uvek i odradimo sve to, ja sam u fazonu hoću sutra. But when somebody needs you, it's no good unless she needs you all the way. Through the good or lean years, and for all in the between years, come what may, who knows where the road will lead us, only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you